Avon je vrlo ponosan što je glavni partner Avon Beauty Blog Day 2014. Definitivno blogeri su nešto što nama kao kompaniji zapravo savršeno odgovara, jer znamo da je Avon direktna prodaja i mi zapravo samo kroz katalog možemo pokazati svoje proizvode. I onda su nekako blogeri tu kao onaj neki opipljivi dio sa svojim svočevima, sa svojim nijansama, sa pokazivanjem dakle svih nijansi, svega što ima, savršeno upotpunjava onda tu našu priču i zbog toga su ti blogeri nama i toliko važni. Nadam se i vjerujem da je Avon njima važan, koliko vidim vole ga, i zato smo i odlučili da onda jedna ovakva manifestacija, dakle jedini godišnji nekakav blogerski sastanak bi morao nositi ime Avon.